Сақа Народный сурьяччыта, СССР сурьяччыларын союғын чилиэне, Сақа Республикатын Дұғобынаска академиятын академига, Сақа Республикатын культуратын үтүөлээх үлэхите, драматург, прозаик Василий Егорович Васильев, Қарысқал, тыһынча 905 сыллааққа сетинни алта күнүгер, қоһоңго қоһуллар сырдык, ырас уулаах амма кытылыгар, мээндигиге холкостаах кергенигер төрөөбүт. Амма ортос колатын бүдәрәт колкоска тракторыһынан үлеләбит. Тыынча 969 сыллааққа Саха Государственный университетін исторической филологической факультетігер улахан конкуруға аахан Саха салатыгар үйрене кирер. Үйренер сылларыгар молодежь Якутия қағыққа үлелер. Тыынча 974 сыллааққа үйреген бүтерен баран кым қағыққа корреспондентнан кирен бұғу қаты осколатын барар. Айыр үлелен тыынча 975 сыллаақтан ұтымнақтық жарықтанар чоолан литература бир самый устук драматургия жанргар ылсан үлелер. Драматической айымниларгар, уоттақ серисылдаргар тыл үлхеттерин, улу кайы туғар жаройду, қорсын үлелерин кеңнік кыржықтақты көрдірір. Пьесаны сәрге сурьятчы кепсәннери, сәхеннери, очаркалары хорияр. Эдер сурьятчы инеки кәскелләғін народный поэт Семен Данилов бәлети көрін сүбә ама берер. Пьесалара Платон Алексеевич Онюнскай атынан Саха академическай, Александр Пушкин атынан Нуча академическай, Нерюнгри, Хотугу омуктар, Бүрәт академическай театрдаргар турорулу буттара. Революция холоругар ытыллыбыт, репрессияға түбәспет, эмиграцияға барбыт Саха интеллигенциятын историятынан жарыктаныр. Саха сирин историятыгар сыһаннаах материалы көрден Япония, Кытай, Финляндия, Москва, Санкт-Петербург, онна да атын тойдулар кораттар архивтаргар, библиотекаларгар, музейдаргар тие үлеләбит, кичейин үрәппит. Қарысқал маңнайгы пьесада аммаға сасете ен сери бүтен, олық жағақ ырақ Саха сирин бир уһугар бар дәребінеға үле көстү оргуярын туһунан кепсенер. Тыынча 960 сыллааққа пьесата Саха сирин сурьячыларын союға, онна Саха АССР культуратын министерствота ыппыт конкурстаргар үхіс бремейні ылбыда. Оттан 2 сыл болан баран пьеса Саха театргар туроруллан көрәтчілер бихиребиллерин, критиктер үрдүк сынабылларын ылар. Исторической темаға анан Василий Егорович атырбыт аттақ маңнаги гильдиялақ атыгыт, үйерәқ олық жағық сайдыдығар меценат Гаврил Васильевич Никифоров манеттақ олын кенеже кіргенін туғынан қаянда әргиллем ден драманы сұрыбыт. Байымнитын сұрыяргар драматург Кытайынан, Манчжуриянан, Гонконунан, Алясканан, онтан да атын дойдулары кәриян, аан дойду арас мұнығар тейбіт түгәммет Саха жонын устук олықтырын өреппет. Қарысқал Саха оғычулақ жонларын, умнуллубат мессионерин жон өйгер санатыгар қаалларар драмаларыттан бастың қадығыда ден драмата болар. Байымне Саха народын оғылычулақ вола, бөдің общественный, государственный деятелі, Хурьятчыта, бөлүхүөге Василий Васильевич Никифоров күлүмнүр төрөптө сүйстөрдөн сылыгар ананан театрга турорулдубута. Бу драма олох кыржыгар, архив документтарыгар терялен сырылдубут. 2-нче сыллааққа Кет Марсдинден Англия үтүө санаалаах онны корсун медсестрата, кихаймак историятыгар болбутак түбелтени, арың болбут жоңго көмө оңоро Саха сиригер келе сылжыбытын туһунан кепсир. Кет Марсден Саха сиригер 2 келе сылжыбыта, төһө кылларынан ырхан жылгалаах жоңго көмө оңоро. Кини хорсун быһыдыгар сүгүрүйен Қарысқал Кет Марсден үтүө сана Анняла пьесаны аянтахарбыта. Сурьятчы 2-10 сыллааққа бейтін норотун чулуу жондорун туһунан салгы көмөл диен драманы суруббут. Айымнига Саха жонугар кеңник биллер, қаңылас улуугар олорбут ксенофонтовтар жекерген олоқтор кепсеммит. Кинилер алтта олара бары үйереге бахалаабыт, дирин толкуйдаах, олоққа кең терестәқ жон болаларын байыннетігар көрдірір. Манна ағаларын Василий Никифорович обарахын, иннике тутан Саха жонун сүрегар диринник иңен қааларын курдук арыйбыт. Қарысқал исторической драмалара кихини олох, кырджык, кихи историяға орулун Саха муксайдан келбит солбут туһунан толкуйдатар аналлаахтар. Кини айыр үлетигер оға сылжан ағатыттан истен ылыммыт, онна олығыр солжы тоңыстубыт әтиләхі бит.
Кырасылжан чачар саанан сыылы тоонньууругар наар сыахан кебиһэрин көрөн аҕата кини иннигэр алтантан оһуллубут улахан тааһы тураран биэрбит уонна сыал улахан уонна күлүмүрдэс болуктаах. Отчоҕо сыыһан суоҕа диэнэппит. Кырдьык даҕаны. Олорор олоққор төһө өрдүк, сырдык, ыраас сыалы турорунаҕын да соччунан ыҥыраар угуйар күүһэ улахан болар. Оҕолоор, эһиги олоққо сылгыт улахан онна күлүмүрдэс буоллун диэн туран харыскал эдэр ытчыкка туһаайбыт баҕа сынаатынан сурьяаччы олоҕун айар үлэтин сырдатар билһиэннэриибитин түмүктүүбүт.